ale no badala kuthiwa ngasiyamisa kakhulu konapho yazi la ngifuna ukuprofit ilizwe yazi ngizwa kakhulu mambala amalanga amabili amathathu ngisiyemuva so ngizwa kakhulu nganabantu bahlekisa kakhulu ngomuntu ngani inhloko yomuzi ngani umongameli so ngani umuntu wangona udakiwe ungani sehanjelwa ingqondo ngathi yini nalesi ibonayo noma esizwayo kakhulu kwathiwa no kakhulu into le icine isima isipopho kakhulu ngathi funga umuntu omdala ukuthi kade ngahlekwa ngabantu bami bazala kade ngayenziwa inhlekisa abantu bami bazala ngabona into lena isiba isipopho kakhulu mayisiba isipopho lapha ngabona abantwana bona abaphakathi kwamabhukwanyana nalanga namapassport kulamaphetshanyana nganaphelwa umphako sure khona enguzwayo uaspire uphakathi kwamapassport kona lapha kodwa no lo luswazi lokuthi bahlekile umuntu omdala athi depression sure yini nale izwa siqhubeke esihlanda umoya kakhulu kodwa lo basingathandaza njani noma ndinike intethelelo kodwa kwathiwa kuyadingeka ukuthi sibale inyanga noma sifike 11 noma 12 kodwa yabona abantu izichaba umphakathi usithwala imoto yanamabheke eZimbabwe so siyabathulula ngalo umfula omkhulu azi ukuthi nguphi umfula kodwa mbona abantu behlohlwa emontweni ezingana amabheke kwanadla amawindi kahle abantu belo babehlohlwa besiyathululwa ngalo komfula sure ukuthi asikhuluma indaba nesingazayithula konapha zididiliza yini sure zingayala kodwa ngithi azibalwe inyanga mina zibe yi12 sibona ukuthi abantu babe kathwalwa yini ngamabheka imoto ezingana amabheke kwanadla amawindi kahle siyabathulula ngalo komfula eish kebheke